Kenam kungam sanchil ni don jushi da sumbe tse ni shu sabu ning ki arilungti khangi thangye sanju nyan de shu yin kumusna yan zo yin thiring anju sanju nyan de shu gi thongmar sindu sumbe tse chu gu salak be ni khonsi gyaw rum bi cho Himachal Pradesh Sugla Lobde Labathar sun gi zegor chibgyu zebathang khonsu cho la khebe chage byshe na do Sugla Lobde chibgyu zebe kapsu ngade uthi da Sugla Lobde zonzi che gi phepsu gebar shushin Lobjung ki dumte yangzir sunbe lobtu namla khonsu cho ki ser ki tangma sureze teje kalup zewe kapsu zo tengdu shenye jongwa ta chepjikdu gyaga ki sugyu ne tawen narab ki rigbe shunglu la lobjung nangde nire chowe na peju cheduba nang goje gyaga we lobtu namla khonsu cho ki lamdo zedo Tine Gyanada nyamdu chongre kenge shabada de tenwen ki timsul henzo su lobtu ki mutu du nyenyi bar ngogo chedo Samingmagi chidro chozo su lobtu nam show ma se nyendo be khonsu pyusi che gyang thanglen che mapper dedu lobtu su shungla chongre kenger kership sabshi geba gugu yosi yobe kenge ti tenwe wa mangbu lega shonge yosi be gyöntön shiyu 我觉得人们完全不知道服贸协议里面 lobtu ki ngogo wa shigi mimala chongre kenge khonsu kha yobe kor zawane shigi mebe samju yobe thang ngaju kenge shuken chidar jumbe kor la cheba che metab tenwe mimangi chowar chidar shuken jumin shemitu yongga sishung gyunla jalde kenge te goba meji judu Shize dawa nibe nang shungla chongge chobe ngogo chekyang chongre kenge kership cheba shigla mödu cheyoba ten lobtu namla dolo maken ba chung yojing Tenwen ki chongge chepsi chobe yuring ne gyana da dewa chigyu redo chigi yola chodun ki tenwen tu gyana gi shuken cheru dowe semse chigi yobre chongre kenge ne nidon chulor gyana da tenwen war benjo nyamle gi chodun gyachewa shishaba ti chashe shigimbre Tine Amerike ungu kanki ari benjo ki nubalar sokyuru tekar mangu tanju nyungtu tongi sera chedo. Salabe nila ungu kanki sichu soken namki u shungki gegam na nguku kega mabur negyu thang laka saba sugyu nuba begyu chedo shensa ne ngu punwe yade tuze ngejen la ngu logyu nyoson chegyu te nyungtu tongi yenshi songto. Amerike ungu kanki taju shik chebe kapsu ti shuken zamli chun yongki benjo to yonggi yobe sapubu ni ari dollar ki rimba toru chimba thang zamli chun yongsu magang chumre rimba maru chin yodo. Russia jidunki nga khonsu Crimea cholin shugyu Russia shungda Crimea sane shungki chodunla mingda gyobe jesu Crimea chongge Sevastopol to Ukraine ki choma ki lekhon amar Russia gyabyo wa mi nige zamki zenzu chedu jir chongge ti nang Ukraine ta Russia choma nige ma gi tenshi chigyu Salabe nila Ukraine ki choma khang ki gochen torne zenzu wa dongwon chebathang lekun nandu cho penzu war menda penre tha megyun tambe nezu thön mabri Ukraine ta Russia war mimbosa nizam yobe Crimea cholin ki kanyo seje thiring Ukraine tu nyamje gezo ki chigep chungshiphedu Russia gyulon chede Crimea khade tangwe chedala Amerike shungta Europe shungkha ge gyönju chigyu Kasa sinzi Obama choge ari nyentin khan shikla Ukraine to maushu toane parshu nanju main sumbathang gende ki nuba yongsu zoba geji chede Russia geji timlu dan gege yobe dalen sebu tangju yenje sungdu Tine Malaysia namru khaso meba chade nyen chuni dowe chamsu tujane thongwe namru phurgyu ki thansam thamane lojosu choship cheken zo Australia namru tha nyushibe korkar thone gyaga gyazul hojosu shirunye bate khaso mebar kyuwe namru tha dewa US bashi yinje sabubini Australia silno Tony Abbott ki thozosu korkar ki parle na ngubuni thonju yobe kola dishenang The Australian Maritime Safety Authority has received information based on Nezu sabada chanjo yobashi shugyur korkar ki parlen ki nezule chöshibda dewa USB ngobuni nye yoje sungbathang ngobu keju chin kor choba nanju mebathang ngobu tini cho khandu yome shekhabu yogor sungdo Malaysia gesung lonje Hussein ki chöshib ki dadun kan rere shingju cheshi yoje sungbathang thare sardu sheba tille khajo manowar ti tugyu rewa yoje sungdo Zamlin ki gega mangbo nyamle cheshinbe namru chöshib ki letter tenga dadun noba thomyo yojing kaso meba kyuwe namru ti na mi nige sumju sogu yobri 참드네 드니 서부 장예선 유 차장에 루슈 사비 인케남베 간주 레림시 버가딘체